हेलो गाइज जय जगन्नाथ समस्त को समस्त केमती अच्छा आशा करें बहुत भल थे तो मुझे भल अच्छी आप बहुत खुशी आउ भल आउ माइंड फ्रेश रखुद। तो बर्तमान एबे आमे मु बाहरिली जावाई गोटे बालेश्वर सबुठ फेमस जगह जहाँ आमर पंचलिंगेश्वर तो सेठी जीवा देखिया कौन केमती आगुरी केमती थिला तो एबे केमती अच्छी सब देखिया आ मो सहित आपन समस्त फेवरेट जो समस्त चिंतित निहाती बालेश्वरिया खेलाड़ी सी भी जीवे मो सहित सी बहुत दिन पर गुजरात आसी तो सांगे बुलिया जीवा आ चलो देखिया सेठी केमती कौन जगह है केमती कौन परिस्थिति। तो बर्तमान आमर बाहर घर तो पछर गाड़ी लकी गाड़ी चलेब बालेश्वरिया खेलाड़ी जो मैंने भी चैनल जानना बालेश्वर खेलाड़ी मारिकी चैनल सब्सक्राइब कर दियो जल्दी जल्दी। तो जीवा से गाड़ी काढ़ुची बाहर को तो बर्तमान आम आम सुख पारू तो जीवा चल टाटा आम गाँ जीवा बुलिया बहुत दिन पाखापाखि होगलानी वर्ष खंडे ना 2.5 वर्ष खंडे होगलानी आम जाइनु जीवा ये तो आम ड्राइवर लोक आम कौन करिया जहाँ करेंगे लकी भाई रोस्टिंग रे रोस्टिंग ये अगणा दुकान अगणा दुकान ये चॉकलेट फकलेट जहाँ नवा चाहूँ नहीं जावा हाई करते मार्केट स्कूल आज्ञा वीडियो तो भाई देखा ले पप्पू भाई और देखिए कौन कौन ये हूँ माछ मार्केट फास्ट होगी स्टार्ट होता तो ये हूँ हाई स्कूल पंचायत हाई स्कूल रुपसा बालेश्वर पुणी आग गले पड़ा आमर फेमस जगह सैनिक कॉलेज देखिए जदि मजा पड़े अंदा स्पोर्ट रोस्टिंग को बाड़ाओ स्कूल ड्रेस ना कॉलेज स्कूल ड्रेस 10 क्लास बर्तमान सामने आमर नीलमणि महाविद्यालय रुपसा आप देखिए बालस्गिर जान मनोज ये कलेज सी भी आम रुपसा था ये हूँ आमर रुपसा बस स्टॉप बस स्टॉप आम समस्त एयरपोर्ट को जा एयरपोर्ट से बालेश्वर अभिमुखे तो ये चल आमर NH 60 जहाँकि आमर एटा जगन्नाथ राजपथ कहुए आवाज प्राय क्लीयर आसन कहीं हवा हूँ प्रबल तो आवाज ब्रेक हो पारे तो जदि आवाज ब्रेक है तो आम वॉइस ओवर दे
ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବୁଲାଡ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଫ୍ୟୁଲ୍ ସପ୍। ତ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇବା, ତାପରେ ଯିବା ଆଗକୁ। ଗାଡ଼ି ତ ସେମିତି ଚାଲିବ ନା, ତେଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ପକାଇବା ଏ ସେଠୁ ସେପଟକୁ ଏଠି ତେଲ ପକାଇବା, ତାପରେ ଏଠୁ ବାହାରିବା, ତାପରେ କଥା ହେବା। ତ ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ହାଇୱେ ଏଫଏଲ୍ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସପ୍। ତ ଭାଇମାନେ ଆମର ଏଠି ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ଆଉ ଆମର ଏଠି ତେଲ ପକା ସରିଗଲା। ଏଠି ସର୍ଭିସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସର୍ଭିସ୍ ଭାଇ। ଏଠି ପିଲା ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନଜରରେ କିମ୍ବା କିଏ ଯଦି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ପୁରା ଦେଇଦେବି, ଆସିଯିବେ, ଦେଖା କରିବେ, କଥା ହେବେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଫ୍ୟୁଲ୍ ସପ୍ରୁ, ତାପରେ ଯିବା। ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଗାର୍ଡ଼, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ଯେବେ ବାଲେଶ୍ୱର କି ଯୁଆଡ଼େ ବି ପ୍ରାୟତଃ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଲା ବେଳେ ଏଇଟା ବୁଲାଡ଼ି ପଛରେ ପଡ଼େ। ତ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆଉ ଭଲ ପ୍ୟୁରିଟି ତେଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ପକେଇବା, ଆମେ ସବୁବେଳେ ତେଲ ଏଇଠି ଫିଲ୍ କରୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ରଜତ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ରଜତ ପାତ୍ର ଯିଏକି ବ୍ଲଗର୍। ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠୁ ହିଁ କରିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର NH 60 ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲାଇନ୍ରେ NH କେତେ ହେଇଛି ମୋର ତ ମନେ ନାହିଁ ଏବେ। ତ ସେଇ ଜାଗାଟା ହେଲା ସେଇ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ତରଫରେ ପାର୍କ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ପଇସା ଦେଲେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ ଯିବ, ରିଟର୍ନ ଯାଇକି ପୁଣି ଯିବା ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭଲ ଜାଗାଟା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଯିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ପୁଣି ଆମ ଜାଗା। ତ ଏଟା ଲେଫ୍ଟକୁ ଗଲେ ଆମର ଯିବା NHକୁ, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମର ଯିବା ବୁଲାଡ଼ି ଛକ। ବୁଲାଡ଼ି ଛକରୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ରଜ ଭାଇ, ତ ଦେଖିଛି ସମସ୍ତେ ରଜ ଭାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ରଜ ଭାଇକି ଚିହ୍ନିଥିବେ ବହୁତ ଭଲସେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା କାମ ହେଉଥିଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ବାଟ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ବନ୍ଦ ହେଇଛି କିଛି ବୁଝି ହେଲାନି। ବହୁତ ଭଲ କାମ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଶାସନ। ଏଠି ତ କରିଥିଲେ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମାନେ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଯାହା ପାଇଥିଲି କି ଏଠି ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେବାର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳୀ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍କ ହେବାର ଥିଲା। ବଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଇସ୍ୟୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କହିପାରିବି। ଗୋଟେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି NHAI BKEL ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ବହୁତ ଭଲ ଗୋଟେ ପାର୍କ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଜାଗାଟା। ଛାଡ଼, ତ ପ୍ରଶାସନ କଥା କେହି କିଛି କହିହେବନି, ଯିବା ଆମେ ଆଗକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ବାଲେଶ୍ୱରର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗା, ଯାହାକୁ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭିଡ଼ ଜାଗା ଗୋଟେ, କହିବାକୁ ଗଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ଇଏ ହେଉଛି ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ ରାସ୍ତା। ଆଗରେ ରେମୁଣା ଗୋଲେଇ, ରେମୁଣା ରେମୁଣା ଦେଇ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆମ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସନ୍ତୁ, ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗଲେ ପଡ଼ିବ ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନକୁ ରାସ୍ତା, ସେପଟେ ସବୁ କିଛି। ଆଉ ଯଦି ଏପଟେ ରାଇଟ୍ରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମିତ୍ରପୁର, ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବ୍ଲୁ ଲେକ୍, ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଦେଖୁଛି କେପଟେ କ'ଣ କିଛି କରିବା। ହେଉଛି ଆମର ରେମୁଣା ଗୋଲେଇର ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆଗକୁ। ତ ତଳକୁ ଗଲେ ଆମର ଏପଟେ ଗଲେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନ୍ ଯେମିତି କହିସାରିଛି। ଗଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲେ ଆମର ଚାନ୍ଦିନୀ, ମିତ୍ରପୁର ଆଉ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସେସବୁ। ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ,
ଯିବା ଆମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାମ୍ପଦା ଛକ। ଏଠୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂର ନୁହଁ, ପାଖାପାଖି ସେଇ 27 କିଲୋମିଟର ରହିଲା। ଏଠି ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ପାସ୍ କରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗେଟ୍ ପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ଭିଉଟା ନେବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୀଳଗିରି ଛକ, ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ। ତ ଲକିକି ଭୋକ ଲାଗିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଛି ବ୍ରେଡ୍ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ତ ଏଇ ନୀଳଗିରି ମାର୍କେଟ। ତ ଆଗରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଗାଧୁବାସ ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ସେଠିକି ଆଜି ଯିବାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଯିବା ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଏଇ ଜନ୍ତୁକୁ ଟାଇପ୍ ରଖାଉଛି, ଯେମିତି 3 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ଘର ଖାଇ ନାହିଁ। ତା ଭାଗ ଖାଇଲା ଗଲା, ମୋ ଭାଗ ବି ଖାଇ ସାରିଲାନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ର ବହୁତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, 3 କିଲୋମିଟର। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ତାର ମେନ୍ ଗେଟ୍। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ମେନ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି। ତ ରୋଡ଼ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ। ଯିବା ଭିତରକୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ତ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୋ ପଛରେ ଅଛି ଆମର ପାର୍କିଂ ଲଟ୍। ତ ଏଠି ବାଇକ୍ ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାର୍ ପାଇଁ ସମଥିଙ୍ଗ 40 ଟଙ୍କା କେତେ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଛୁ ବସ୍ ସବୁ କିଛି ପାର୍କିଂ ହେଇପାରିବ ଆରାମସେ। ଏଟା ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ, ତ ଆଗକୁ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ସେଟା କାମ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବେ ଯିବା ଭିତରକୁ। ପଛରେ ତ ଆମର ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆଉ, ଅତି ଫେମସ୍ ଲୋକ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ବଡ଼ ପାର୍କିଂ, ଏଠି ଶୌଚାଳୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଟା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସବୁ ଦୋକାନ ବାଡ଼ି। ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ଦୋକାନ, ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦୋକାନ ଏଠି ମିଳିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାର୍କିଂ ଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ, ବଟ୍ ଏବେ ଏଟା କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଠି ପାର୍କିଂ ହେଇପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ପଛରେ ପାର୍କିଂ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ବାଟ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି କି ଫଳ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କିଛି ମିଳିବ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ। ଏଠି କିଛି ପଥରରେ ତିଆରି ଜିନିଷ। ମାନେ ମନସୁନ୍ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛୁ କେତେ ପାଗ ପୁରା ମେଘୁଳିଆ କରିଛି, ତାପରେ ବି ପ୍ରବଳ ଗରମ। ଝାଳ ଫାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଅବସ୍ଥାର ନାହିଁ। ଆହୁରି ବାକି ଅଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପାର୍ଟ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ପାହାଚରେ। ତ ସବୁଟା ଡେଞ୍ଜର ପାର୍ଟ। ଏଠି ଚଷମା ନେଇପାରିବ, ଏଠି ରଜପାନ ଖାଇପାରିବ, ଏଠି ଚଣା ଖାଇପାରିବ, ସବୁ ଖାଇଦିଅ। ଖାଇ ଚାଲ ନେଇ ଚାଲ। ଆଗକୁ ଅଛି ଆମର ସିଡ଼ି, ସବୁ ଅଛି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆମର ଏଟା ମେନ୍ ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଠି ଅଛି ଟିକେ ଆମର ଟିକେ ଫାଟିବ। ଅଲରେଡ଼ି ଲକିର ଫାଟି ସାରିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆମର ଷ୍ଟେପ୍ସ, ଏଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଉପରକୁ।
तो एठू प्रथम गेट पाखर टिकेट कर पड़ो ऊपर रखापी आग सिस्टम था ऊपर टिकेट कर रखुले कौन तलू नहीं ऊपर रखा पड़ता मुझे बुझिपारे एटा तो ये भल लगे कमटा जे एठू टिकेट कर ऊपर रखापी पड़े चपल ना जो चपल रखे तो से टिकेट होता ना याकर आमर नागिला 5-5 आमर भाई मान पछरे तो से बोधे 4टा गोड़ ना तो 30-30 लगे बोधे गोटे दामकिया चपल बर्तन स्टेप जा ऊपर को ओपनिंग तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे जिते ऊपर को जा से आहरी भल लगे कौन कि कौन के हाँ भल लगे भाषा हाँ पर पर तो व्लॉग रहो लकीर खत्म फिल्म खत्म लकीर स्टार्टिंग ही तार एंडिंग हो गलानी स्टार्टिंग हाँ तो स्टार्टिंग रो एंडिंग हो गलानी ना जिते बार मत देखनी तो तू टी आगु बाहरता है फेमस टुकाटा ना मोर गाड़ी देखना से भाया लगुच तो थोड़ा उदित भाषा कहीं बाहर लेगला तु ही पारिबुन ना विचार छ ठकी गला होटेल घी खाई खाई का आ नाई एबे हमर गोटे भल इंटरेस्टिंग पार्ट अच्छी जहाँकि एबे माने तो पानी तो नहीं बट यही जगार ये पानी वर्षा सीजन आसवे तो ये गछ सब न थाए प्राय सब गड़ी जाए किंतु झरना आउ लोकेशनटा बहुत ब्यूटीफुल होता है तो आगुरी ये देख तो पानी एवं आसूँ बट बहुत कम कहीं तो वर्षा टाइम नुह ना पानी बहुत कम आस तो आगुरी ये गाधियापाई दौले ये गाधियापाई कि से गाधियापाई दौना जो पानी आस मना कर मुझे टेंशन लेनी ये हूँ आमर लकीर धरम भाई ये ओपनिंग गोटे मंदिर छोट मंदिरटा जा कि से लोकेशन को जा कि ना रिटर्न आस चपल जा सार पल जा आम घर को नहीं जा लकी कुंडा काखी नहीं तक ऊपर को जापारे तापर बस पड़े तो नहीं जी आमर से गोटे गध धरी भले था ना फुलाड़ी पर तो गधड़ा देखिए तो धरी नहीं था गोटे ना गध देखी बाट भिड कर पारि भावुल गोटे नहीं आसले ये कम दे था चपल आगे से तो मजा तो बर्तमान पाखापाखि पहुँचल जताटा तो ये जता रखा जा पुणी रख सारा मंदिर पाखे पहुँचलु ना लोक गाँव सू स्टाण्ड सब रखला तो एटा सू स्टाण्ड ऊपर व्यू ये भिड़ अच्छी आज तो कहीं लोक जाम अच्छी से गलापर से पंचलिंगेश्वर अच्छा तो सू स्टाण्ड ऊपर आसन भ्यूटा जा बर्तमान से जगह को लगे आस तो बेग आन कौन हम बेड़िया देख कौन आगु
बड़ा गरम माने मनसून भी एत गरम मोर वीडियो बना प्रेम तो धोखा कर नो पूरा अरे तू कर सारी बा आसर करिया आदर कर हाँ करवा रिल्स कर रिल्स पर पुणी जॉइन बर्तमान ये आमर पचलिंगेश्वर को भोग नहीं पारे संकल्प हाँपाई चित्र कारुकार्य लिखाई पचलिंगेश्वर तो बाबा को से जगह आमर अच्छी पहाड़ मझे पंचलिंगेश्वर अवस्थित जहाँकि पानी चलता है तो पानी से बुड़ी रुहति संकल्प हाँपाई सब जगह जा मंगला मंदिर तो से देखा से पहुँचू आम चलाक चलो ना ठंडा पानी भर जा पीवा पानी व्यवस्था अच्छी तो ये पानी फाणी पी बाहर मंगला मंदिर को ओके एवं जा पंचलिंगेश्वर एपटर एपटे पछ देख जावाई पड़ो मंगला मंदिर पाख लकी टी अधिका टाणी खाई जाऊँगी हूँ तो टे शुणी पारे सी बर्तमान तार झगड़ा हो पारे तो सेटिंग होगा कौन पथर सांगे ना भारी पारुनी पहाड़ पर केमती घर कर सीढ़ी उठी आनुव ना छाती फाती फाटी जाऊँ इटा लिफ्ट आसे के आनबू ना कौन लिफ्ट के लिफ्ट घर तो ऑफ रोड देखिपे जहाँकि पथर डेई डेईका जावाई पड़ो बहुत कष्ट आदि समय सुजोग ठीक देला तो नेक्स्ट प्लान आम कर चावल भजा वाटरफॉल से बहुत गुड इंटरेस्टिंग जगह मत फास्ट थर जाइए जो वीडियो कर नी सेकेंड थर जाऊँगी भावी तो ए रूट गलापाई गले गोटे बढ़िया लोकेशन अच्छी फोटोशूट जा बुली आसा वाओ मस्त व्यू अच्छी बढ़िया लोकेशन टा गोटे अच्छी तो किसी बाट भीतर को आसला ये गोटे माँ को मंदिर माँ बड़ाम्बा देखिए गोटे अच्छी मनीष ना माकड़ माकड़ तो केमती शुभुच पक्का माँ गया माकड़ तो आमर पंचलिंगेश्वर बुला सैला तो या पर कौड़ी जा कौन प्लान किसी है ही नहीं तो भावुचे ब्लू लेक जा जी जाऊँ तो देखा ब्लू लेक तो देखा पुणी थे एक नेक्स्ट लोकेशन गोटे टाइम हो गला समथिंग 1:32 तो भोक भी लगे तो भावुँ लसी गोटे खाई बाहरी आट्रु आउ करते लसी दुकान साई लसी हाउस लसी सागर खाई ना तो आमर जीवार था ब्लू लेक तो ब्लू लेक गलुनी तो ये आसी पहुँचु इमामी जगन्नाथ मंदिर रे तो जा मंदिर भीतर को देखिए कौन सब अच्छी कौन ब्लू लेकटा सेपटे जावाई पड़ता लंग रूट हो तो टाइम भी बहुत है घर जा चला भीतर देखिए कौन सब तो आग को आसवाई जाऊँगी आमर
ରଥଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ମାନିଯାଉ। କାରଣ ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରିଧାମର ଗୋଟେ ଧାମ ପୁରୀ, ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ମାଉସୀ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆମର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ରଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଗରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏଠି ହେଉଛି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଫ୍ରି, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। किसा किसा ହେଇଥିଲା चप्पल भी नहीं पड़े ତ ଏବେ ଆଗେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପରେ ଏଠି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା। ଯାହାର ଯାହା ହଉଛି କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିଥିବେ, ବିନ୍ଦାସ ପାଣିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଏଠିକାର। ତ ଏଣ୍ଟର କରିବା ଏବେ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଇମାମି ଆସନ୍ତି ତ ବେସିକାଲି ରାତିରେ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠିକାର ଲାଇଟିଂ ଆଉ ଇଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦନ ପୁଷ୍କରିଣୀ, ଏଠାରେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ପଇସା ଦାନ କରି ପକାନ୍ତି। ଏଟା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଥାଏ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଇମାମି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୋର ତ ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ଇମାମି ପୁରା ବୁଲିଛୁ ଆମେ ରାତିରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି, ତ ଦେଖିପାରିବେ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ। ଏବେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଏବେ ଖୋଲାଯିବନି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଖୋଲାଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲିଲେ ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଏବେ ତ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଛି ନା, ହେବନି। ତ ଏଥି ସହିତ ମୋର ବ୍ଲଗ୍, ଆଜିକା ବ୍ଲଗ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ବୁଲିବାନି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ବି ନାହିଁ। ତ ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପାର୍କରେ କାମ ଫାମ ଚାଲିଛି ଇମାମିରେ। ତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସଫାସୁଫି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍, ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଥୀ ଆଉ ଭାଇ କାହ୍ନା। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ। କିପ୍ ୱାଚିଂ କିଙ୍ଗ କାହ୍ନା ବ୍ଲଗ୍ସ।